Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. UMLA Jowai constituency ba wailat miki shilla haga khat saw trik lalingkot arajar phosau lapli patba eka Paiñkhana patba hakyang nangba stadium blatailing ba gajing Treilang jong Rotary Club Jowai ko Wjdsa District Sports Association rengkaru UMLA ke Jowai constituency lingba ke scheme jong Jowai Municipal Board ka bahap hapo ka 15 Finance Commission Award jong snam arajar arphawe Lawan kedua baya gajing tei labu mau nongrim hakar pu ar truk leber arajar po ar balap lipat ba ikan dengan Paiñkhana haswa gajing penlong ikan miglai games Jowai Wjdsa Western Hills District. Kum kada gajing buram iki beladan benta banyarap kelut mensim na kebenta gajing Shna ikan dengan Paiñkhana patba ka Rotary Club Jowai kala ai digi sernot balap pinsyong shit ya gajing alang digi surjing ruai na u Lorenzo badrik dop lalu. And a round of applause for Samihilalu. Without him, we cannot do anything.